Muhammadu khairul wara man ja'ana mubashira shauki lil khairil bashari al-yasimi iliyatuhari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أم تغين الله سبحانه وتعالى فيك وشيطان تورما ولا رسالة من دمني تفلا في أمازم الله سبحانه وتعالى لا كدمنا نسيتك مسات تقو بركاي نمر لما ين الله سبحانه وتعالى في أكدو أن شيطان تشي كفولي دي السلام تشيما أنا مسماما كان السلام فربا جمع كله فوقان زما دكولا الله سبحانه وتعالى جاتي كما namanye ko kala mun mi wele ko shuhurul harami ko lu dayala Allah subhanahu wa ta'ala kalo be alatay nga Allah subhanahu wa ta'ala kalo fusaya nyonyi ina fa alay mo fusaya nyonyi chukumina alhamdulillah rabbil alamin namanye ko mafsamandi ko lu sira alakra sallallahu alaihi wasallam dalaka zarmani labatul kakka alakra ba ya jirana ko nga jiwatu kono ko Allah ta'ala ka sonfe kerengale do mina ko na do zira ko nga ndaga jaka kono shuhurul harami dayala duko jabi kalo dayalla hiji wati baraw aywa nudona o mamañin alsama for wajama kulu fe halibi folini barkada temene ko ka wanyoro ami duko nyino fo ka ndeme duko la ne barayna o kana nyina bara sababu nyuma ko ndella ka fa yimbe seka ka man lam shukuri na salam shukuri allah mama mo barkada ati seka ala barkada anva anangara moko cheikh sharif non wadan haydar alka nasara kayralla anaka aywa asaba je kulu anaka nu nyon alhamdulillah rabbil alamin nolu farla nyonga nolu de nin telen sababu nyumaye ala kanu sara kayrala allah subhanahu wa ta'ala ka barka do anaka jamana ka barka do aywa sikiyorayna amodu ko yin arsan for wajama kulu fe nan la lola haliba ma yin arsan for wajama kulu fe aslam fe fe hamina ne mbaranyi fe fe dugo ke ne mbaranyi fe fe nya sego ke kan mbaranyi dem allah subhanahu wa ta'ala jati kama kangar liyana salango bara temene ko ala ka jonge bami allah subhanahu wa ta'ala ka dina kanu nyami dina kanuba sabami na yi laydu ta ko be kalwor sara ne barayna shafa wal mi don ngele an wabinani o ma kele segara ka laydu ta ko be kalwor wara faraka o kora be 2017 sara allah subhanahu wa ta'ala jati kama kaga sarakati ka de alama ka alaka kiraka dina de meni ay aslamu fefe mi saka sara o ka dakuriya kele do ko allah subhanahu wa ta'ala kana sara kayralla no kara ayemi mo ala be fenda ma mi nga chane oye aslame ni nde fembe ala fe yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha alaka alaya bolo fereme adayaleme na ayo mi ala Allah ta'ala ja sonfana abo de shunit le so ko man wula kono o ma min ne do on anga Allah ta'ala de la zako dama jira bela jelela ambo folo no barka dakke alsam forba jama kuliye ko dugo nyine salamo fe ne mbarayna ka dugo ke baray akan yon ana de membaw ana sababu nyuma bela jele jango Allah subhanahu wa ta'ala ka nyaru sarola kayrala alaka ngi fitri waliyama fitrin waleya an islamiyat seka sabati nyove alaka kili nyumandi amma alako kaka alaya kama ibadallah allah ta'ala ka jon attaqullaha fima amar atanga janga sara allah subhanahu wa ta'ala nyaka yamar yakola wantahu amma anhu nahawa zajar mu'minu alakraba mandeu atanga zembo allah subhanahu wa ta'ala aywa kotala alako nga femi nga atanga zeko ka kelila akwanga min ndabla atanga zeko ko dabla lila ni mami magobe buñene karama na be sorone ni magobe jela bo joro sanmo na be sorone ni la harabi sorone ni alaka no kana bal asama bela jelema wa alam annana bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala amba fa ka don allah subhanahu wa ta'ala ka jien anaka fonsiriya kono ni yazgile sigi bisikini kelenana wal kalamu tabi'un lis sabiqi kuma min adi amasisa dakuriya flam min adi amasisa alkramandewu malko anasaka kalandewu ajuru tukume kuma koralela sabu an ngana jamana yi an ngana ziki dai dugo ko tlebi avant salama
amma fama be ala bato dina ta sira korole de ka o ka tawhid ash'ariyye o ka akhlaqu ka jogo sanuya sira o tasawufu ye o bele jele de farambe ak nyonga o bele jele de ya sabati ka fo ko qur'anan barka ni ka ko qur'an barka be jeno ga man vi ma be lahara no ko yima o da ko ne kele de be wele envers ko sebengo ni nashiko kerengara leena ko moriya ngal ba kele ka ngal ke ola mu nyambla ngal bolo boli la ka sa ko fere pasawanya dongo sigida imani vi ka tabolo do sigida imani vi ka kano fendo wadon shido ba foloma na laba belejele asabati na kuma kura fola do nana ko ka manyemo maye walma amakke ko manyemo kan nikangoye olu ba feka anga klore jema wajibi pendiri ka ka fimaye wallahi la ilaha illa huwa tsaka kamalo ne nyana foka nde jira alislam furba jama kullu mo ngane vamu nde fen fe ko korte ko adaka nde nete jago kala nga jago te tien o ngaloyi nete senegalay nga senete tien o ngaloyi eta kebaye akeba ka kiti nyini ka duma fo de ko al amal al ilmiya doni aywa kadana aywa min alislamiyya ya nyini o ma alhamdulillah rabbil alamin de yambla kam masala sa ko bolobo ka dayala ka kono sa ko fere kadi moma mamuno nu wa feka no ngum wajibi datugu nu ka famu surma nu ka famu hakani ko tike ka ba khalafula ko tike ka ba salafu dona bawla ka muhaddithuna ko aywa famu toy ka fuka hawu ka famu toy ko toro ka famu hakani ka fe begeni oye ka soraka alislamu hakili nyami ka mo wele kata o hakili surumama ka mo wele kata o famu surumama kan hera bade zira ko bo datu ko moye ka mo tike ka o daba mana ko mo ko sema wera la fu ba fo salame fatule o dale akaburu kono ko ayto anga dugo ka suye ko ay ko ba ka barabulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaka sallallahu alaihi wasallam fanya hatsa kana man nasula kono mo hodo ka barat se kenze aljina ma fon allah subhanahu wa ta'ala hinana na ndatu kuna ka hinay nen va mo na ala de deli ala ka hakili nyumande amma ala ko kaka ala ya kama kuma mina nanjora o wala lika anya do onya dem senye wanye kala ndenye angara mako dala ne ambe dalu joni o de ko de ko rafa alsama furba jama kuli marhum de ba wage ala ka nasar kayrala ay sababu min zaban kan mbara ka nyefo mawye ama fajil la basa gafe be sugula ya marbe alsama furba jama kulu bele jele bolo bele jele ka san na allah subhanahu wa ta'ala ya ayo aseno ya mamima jangu ka ciedo ka bangalola ika sira jele do ndama ay bëgg fa sabab al ikhlas at-tam nya foye aya sabab allah subhanahu wa ta'ala jati de kama la la gharad dunyawi ama sabab jien mako kama ama sabab jien famo nyeda kama ama sabab jien na fulatu nyeda kama marhum de bawo ka baro o yo shere ala ka akili nyumandi amma marhum de bawo kan kitabi nuridu ha altaqatan khawfa tatwili amba tomondo mo de nyona ni sekuma anyeni watina korote ka ta doni ka adakurinya kilengele be korofo ka belejele makhraju fo jango korofo ka jeya anya yo bita siku chamana jango kuma kana damata menjanya kuma kana nege wala me bawla amba fa ka kuru ayo kado ayo sigi dama doni ngono asran forba jamo ka sega hagli sorala o kama amba ka puma de tomo ambe puma do seta ko fara bolo ka ko ke puma dengele ka dala ka nyefo moyi ala ka kili nyumande amma qala al allama jazahu allah anna khaira sheikh marhud dawawe ala ka nasara khaira la ako fa fi nail al awtar al shawkani aha alhamdulillah rabbil alamin kami ya ibadon ko mi mina puma be don ci ko don ako mina dalu mi voyage ça mina puma mi voyage ça nya soro nailol awtari kono imam shawkani de wala fi e bado imam shawkani ye ma minye ne bado ma mindo alaka kili nyumande amma ako ko wattama e mo jamu tamimati ko ne de maga famuna ne don getora nonu nga puma farale ko nyonga ve fembi wele ko tama imu arabukana kwa kame tamimatu chama de ma kore tafo chama وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم كوي أيوة غارودي منوني عربو كما فرنيونغا كاسري كادلو أيوة أدونا يمنعون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام وقال يني أيوة نجري كرو نونو نغاري كرو نونو زير لي فرالي جونغا كادلو دي لا واتو ني جوتيغي افله انيتي تورا ساما على تعالى اكيرا تعالى salamaya ka lanyini foi ta kono salamaya nane ochen ninde ka famu ka donga foko jahiliyat le ko min na masdaru ya jahilu ka zaamatu wi an islamiyat le ko min lasiliya nasul kitabi was sunnati ni mam yo flafara nyonga wallahi o tigala ma de ala na kala jugu ulu flasa ga kele yo koray o tigala ma ka famu na ko ala ma fenga kira ma fenga qur'anin na ko ma ga foye hadisa na ko ma ga foye bar saba e ba fa halibi jinno gole mi ngatoy famu korole mi ngatoy e ba fa halibi mo ka tama o deka subhanallahi joni mi saka nyeddo ka tam nyejika joni mi saka sira allah subhanahu wa ta'ala nyaka tam alkrabaka joni mi saka ka islamo ka hera fa ka tam alaka kiraka no dana yoro men balma ke sabali dama ka dai
ima cimo mal ka Allah jati kam ka sabali mo ko nde nyinne do salama foro baje mo fonde ka fo mo yebbi ala ka kilni mande amma cheikh dima waga ala ka nasara kayra ko qad jaa fi tafsir tiwalati ko tiwalatu munu ñu koro wara dama ko gotulo ma jo ko don shi damo ka famuna annana na ibn mas'udi abdullah ibn mas'udi ala ka sahaba ce bay ko yalla kali qulna ya aba abdullah ko sahaba ya abdullah ibn mas'ud ñinga aywa ko ya aba abdullah ko na'amu ko hazihi tamaim warraqa femunu mi wele ko ay tafu jahiliya la femunu mi wele ko jahiliya aywa tlemo ko salulu ci ko yaw kad arafna ha an woni ñoo famu alaka kiran na ne ko ay aya fani famatti walatu makami varala ko fana munyi qala shay'un tasna'uhu an-nisa'u ko e fero de muso kumba adla yatahabbamna ila azwajihinna o wake ku kanudo u cewla yani min as-sihri qorati de do badla jango ku cewdu su ko minani ay alaka kiray o de gen wakila khaytu do ko garu sirle do nyona yoqara fihi min as-sihri qorati de bi kala kono wal ma papier aywa qorati be saba kono muso bu yara kun kanu aywa ni aye kan nyeshi u cewdu su kuma ko alaka kiray o de gen dakurnya kele ko shirku ko flaga fo yado ay roqami fo anay tama imum mi fo afeza wa farale nyonga alakra ba fa sallallahu alayhi wa sallam cheikh marhum de ma waga ko ka sawa fara nyonga ka sor alera muhur baluna aywa salulila waye yamaru bele jele de qur'an sabani qur'an nasis aywa barka nyinina ko ya kede kundo de kama li i'tiqadihim anna dhalika yu'athir bi nafsihi aya yede jahiliyat lakum salulu mununge olu fede ko bi noboni ayere amsalu ya anga kolotugo kilishiude ni kolotugo la munumba anga lela yabi nubi kolotugo nuka la yini ye ko tu bismillah mi vo koloka ko de bi kolo ndugo qur'an ten nada ni ne moriya de ni anga famuye moru abi se kola nyoru be se kola munumba famu to lu efla nga fuwi me munu nya do ko ni ye puma do ala de barka do ni nga ma koro bulu o be nge ka kolotugo wa binye olu ye salamo yolu ka baraka afla nyaminde fonde ka famu ala ka kilni mande amma ala ko kaka ala kama ala sallallahu alaihi wasallam jahiliyat le tay mbali aywa saluli cugo yow bali ko mina fa ay kaburu ziyara fana bali cugo mina nga wati nane se aya bele jele ke cugo nyuma jira ka soraka daka kaburu ziyara ta yo fo sarahatan de ko kuntu nahitukum an ziyaratil quburi nem hor ku nya bali ko kana kaburu ziyara sangona kara salamawi ay ala joyoro do aya kira joyoro do ajena ni latika aya do ko sabe saka kuno be ay ko ke cugo nyuma nyido nyido sangon ala fazuru has ay ta bo kaburu la ta kaburu fu min jogo kele do jahiliyat le ay aywa salulu nunu ni tafo nunu bele jele gen ka soraka tlaka nyuma jira makawla wa fil khulasati cheikh demba waga ka kitabul labana ay aywa puma faranyonga ka ke puma aywa dabulo keleni aywa ka chenye bajjana fi hal hukma ay kiti bangi aywa o dakurnya dama doyna waqata ash-shakk bil yakini li kulli aqli ay sika ayo tigani dangani ay hakili tigi bele jele mama ala ya hakili ka gar sakay cheikh demba waga ko ako fam no be wele ko tafo ko jahiliya ka duloni fewndo o kuma miride ko be seka aywa toro nyoni kabu ma ka sura Allah subhanahu wa ta'ala sayyidala fembi wele ko tiwala to ko ko muso ka duloni fewni aywa obu cew korotini ay ko ne venu no bele jele aywa o bele jele laseli aywa korotido a bele jele laseli kunve barado inma kana dhalika min ash-shirki ko bele jele flanga fo ya doye la annahum aradu daf'a al-madari ukalla yini munye ka toro nyoni وجلب المنافع كتلك النفع السما من عند غير الله كبو فنيرو من ده الاي اسلامتو سباتيو وسباتي تشغو يره تولا دوما كولنا اكو كافي على تاي كو دلباي الله سبحانه وتعالى هيران تورب الله سبحانه وتعالى يورو افود مكو سلاميا اكو ولا يدخل ذلك ما كان باسماء الله وكلامه اكو هون مندم السلامه تشنتيغو دون بو يمي فواني ني دو فولو كو بماتede mbip ma famo nyira kama okuteda mbip man na foletiku ka do ko mbega do lagoshi olu lagoshi li kadinyo ken varu ka mandi uka fendi ya ken zangorta okuteda munu mbip ma ibtiga in li wajhi Allah azza wa jalla ala nyira nyinni kama o don ba baw ka famu na marhude ma wage ko ma kana bi asma illahi femi manake bara mine mi manake bara mine nununa tafola ayo salul minena mi na barakera bi asma illahi ala taqwi wa kalamihi Allah subhanahu wa ta'ala ka makaye ko faqad habata fi alhadith istimal dhalika ko barakeli ko sabatir hadith al-alkara nona akwa ba ayo kitabu fani kitabul fatih safa kama an safa bi woro kiki nyechoro ola ki ba soro ayo odalu jelebe okono ko fa hadha kalamul muhaddithin ko ale demba wage munun vara nyonga kadima 600 nende alaka kiraka hadisa shido ba chewka famunu ka machukoye tafoko kunga salulu ko kunga moriya sebena nashi kunga
ako fa amal fuqaha'u na Allah subhanahu wa ta'ala dina kanu ka kalifa fiku doma munuma faqad ittafaqu ma'al muhaddithin kolu fana tabaqatu yo lu fana jamakulu yo lu nana hadsatigu kofe kolu fana hadsatigu aywa bena aywa pmana famuna halbi demba be ko ka wala nye asrabe alaka na sarakayralla aqulu bena famu jumena وبين في جواز التعليق لمعازة والهرزي أيوة قرآن السبعين دوني فارقولو لا أيوة كو بين أوكا قد لودو أيوة فيكو كتاب بامي معمولنا باو فوكو مختصر خليل نات سكاب مبه إلى قيام الساعة كتازي دوك مقولو دمي ملي كلمة كو خلي تيكو كو كابا في مالكو من أنسكا كنانونيا ألسان فربا جمع كولي وهرزي كو سبب لوني بداكا بساتريني ولو كراكا كاكو ستورا يكنه كا ستورا ويقيه من وصول أذن إليه wulinga ke sababu ye katanga ka bo toro selima amma ni tarika ma sabe yorola na ala to sanama ka papier kono ka dima o sebende ki kana foi kana ifola fika di tuli kalama o ko wolo kaka ka shutura jango halni nyina naka duna nyeke kono bashi kan soro ka wolo kaka ka shutura jango noko shiashi kana soro femi ba kono no ala to no ala pmakan o de fin belejele la sanadai ani tanga ka kan ani sanu yaka kan femi vana bunyeni o de bi ison abarkala abunyeni o de ba nafa bunye ka jidi ako wa illa haidi halla sura sabengolo nye muso Allah da to de tay ni don ba ayo mordo de alislam nyuma do de muso do wulla ka sama ka hijabu nyini afe ay hijabu dilla ka de muso imani Allah subhanahu wa ta'ala pmakaye ni Allah subhanahu wa ta'ala to sanmo nye ni dugo sanmo nye ko muso ni la da joli nanama madama sebe ni wolot keme katu sebe na tangane do ka kisi ka bo nogo toroma aka dulu ayra kun farkolo la ko alsalama shari'a sabati sheikhul nasudeni aw nafasa awal ma bangjoli o kora ndona la dala otatu kika kuna sebe foni ndona aywa bangjoli la otatu kika kuna sebe foni atanga dama noko kana sama aw junubi wal majaraba noko be mamina aw hamili wal mamso kono baratiki sahihan hamiluhu sebe me mamin varla atila maka kenawo ayake aywa adama dinya mako wera de kamawo aw marida wal ma banade bala na yake adulo bana ingama musliman ashibe sharti aka sorati islamay la kafira nga kafirite ni kafire dugo nyini fe sahabo yo kiriti ko obana ibu salo isego da majira la kasara baden vo uye o ba di bi ka dina de meni ay alaka sama islamay baraka sadr al ula min al islam islamay ayo so mada jona wala ni jogo inga wanga jamana mabaw alaka doni cew doni geturaw alanga waliu geturaw to bu fama mun wula ka suma ka dugo nyini u fe ka hamiko la yesara bade unde jo uye kafiri masake munu wulla ka se anga amoke uma anga aywa jahiliyat lela kata makodo siri ula uye sarabade do jo uye sarabade mi nunu ka gerbu nu ka diumbi balu ala kata se do mima kasoro ala ka dina joni uyi annasu ya abeljelen aywa daluye hadithul malughi ala ka hakil mandi amma shekholiti ka nasu ye ne de ma woge dalu joni ay ko fuqaha u fiku shidoma usone do moriyama wajuzu ta'liquhu ala bahimati kasabangolo de la ka dulay ka dabal ala ka kesi ka tan ala ni sabay barka ko be daka ne dafa aynan hasalati ira fen aywa akwara ay fanga soro to mina yejugo min bala nyejugo be seka mina o kama o mutawaqqati walma fe toro ya soro sisa o toro nyonni kama walma toro do be sira la kana islami onye akwana na aywa masaliku dilalati fanana o kitab sanu manya feko kitabula ko inna allah anzala alqur'ana shifaan wa rahma ko ngado ko allah ta'ala qur'ana jingi aywa aka jonga furakeli kama an hina kama wa hudan wa baraka an kana an barka kama wa nura an ka kan nore asama forba jama kuliye ko fa kama yusashfa wa yutabarraku bi qira'atihi fura be kana yituko mina aywa ni barka be nyinni akala ni no ye ka kala yere itekela ka joshi ifar kolola wal ma ka kala ka aywa islam nyon wara saloni ay ko bi ke tuko mina ko kazalika yutabarraku bi kitabatihi o tuko kele do barka be nyinni asabani fanaye وليس تعليقه من التمائم قرآن السبب دلني فرق له كوتي جات جاهلية تفوفه ولا هو داخل في حدها أتي دعاء ولا سلي تكلني وأيوة ويركون تكلني أسمع بلجلي كان فامو فرو بجمع كله كان فامو وما دمسن شيء ما ولي ما كدين دا يدام إنجاك جل دام عند سرام مانية ما دونكو مذهب خامسو دلالة تاسرة دورونا دلالة فما ودي أدلا ngadi nyere mo de adla sey ndai aywa o mo ko de adla sisa ngono luka famu de ne mawma yene zira yimi na kasa ko lago ci ni yende ibiye ni donde na don ni fendi fe bi fezoro no kara mamu nga hakilla ko lu ka keleken o furba jamakulu amba fa akulu ka hakilla famu aku tabulu famu aku kelor don ka ba mawla aka donga fo ko nonu de pma ka mo kana kata allah subhanahu wa ta'ala man numbi pma le garadan khasi
agenda do de be nombolo ko poche kono nu ya baraka o be fezora Allah ala ka kele nyimandi amma ala ko kaka ala ya kama Allah subhanahu wa ta'ala kan deme kan balo ni cin bangini ka kata se anza do ma ala ko kaka ala ya kama sabatra ka sayta Aisha tama ala ka nasara kayra la asalamu marhud ma wage ka tafasulu ba ne kofe ni dalu do ye ka jirila aywa halibi ka koy ka saba korof aywa jeya na de ba wage ko fiku kitabu ya sabati ko sebe ni nasi ni barka jini kakka ami dalu joyi ola alkara sasama na ka sahaba ka barala sayda Aisha ta Abubakar Siddiq demso de Abubakar Siddiq de ya bangi Allah mona Abubakar Siddiq ka dukono ko daminana aka nyina me to dafar alaka kira ka dukono alaka ba furmuso do mu'minu badu sayda Aisha ta ko la ba sa bi ta'liq at-ta'wizi ka tangana sabe papier la ka dulay farkulo la alaka man ko bashi to la min al-qur'ani nasara bura qur'anina qabla nuzul al-bala'i ka kaki yira kun tanga ka bo balaw toro ma yan balaw ka jingika wa ba'da nuzul al-bala'i toro fana jingine ko ika ka adla ko ko ka kaki yira bo toro la ko fana bi daka ne mu'minu baye min ni ay kala ka alaka kira bolo alaka kala nyumandi amma alako kaka ala kama asalamu alaka man non va mona demba wage ka farabashialu kofe hakum qalilun min kathiri ni fen vidine ne anya takabo fembade la wati koro kama menal adilla talqata dalu ayo jelo na dalu mononu nyeshimo tsaka pembe ala jawaz al-istishfa' bil Qur'an al-Karim kad ajirala ka ko furakale bi dakane Qur'an e alaka gafe bele ba sabata anhu sallallahu alayhi wa sallam alaka ngana alaka getura dafe ngundigi mingal lahalana ka maka kira hine ka nyishi aywa Allah subhanahu wa ta'ala ka joma alaka rabba akwa mando mako alaikum bi shifa'ini nim hudu ba amma aya cesri aka wasado furakale fevla la aya sogola do furakale fevla nyini ni al asal wal qur'anu di an qur'ane arsamu alaka mando nan va mona ne ba jirana ka fo ko ja kam moriya ken qur'ane o de salama o jovur la tay ni salama mi nyuguno na ibi lok doore la min ye furuba fenye wal ma min ye nasara tay ñana qur'an ko ne o de anjo vorla tay min ñi ne do dama kake keto nyumana insha Allah ta'ala wala day vanati datugo fango fana fo mo yekko cenye fo mo ko saba ko famu jango nakira keto nyumana bin nafami ze salama furuba jama kuluma ana bin nafami ze akeba ma jango nafaka to sena ila qiyamis saati ka tasidu ngol de mele kelima o to ko kele do alkara ko kokora ko khairu dawa'i alquran num hon mandum furala sahira may qur'an de وحكم أيضا عدة أمثلة مثال دمدوي كدي أما ورد فيها الاستشفاء من النبي صلى الله عليه وسلم أمثال دمدولا فركل دلونا نانك على ربما ومن الصحابة فركل دلونا نانك على الصحابة وما وغيرهم فركل دلونا نانك وما من الصحابة ويتابعون ونتابعون أن الفقهاء فقط أيها دومي ما أدلوا فلا الفاتحة رواه الشيخاني إمام بخاري المسلم يعلق في صحيحيهما وكغف كنما بفلا كونو قاسو ترك ابو ايوا ابو سعيد كحديث الله رضي الله عنه على كجين ابو سعيد ما اي حديث لك لي حديث النبي ويلي حديث وتشلا كو حديث المالدوري ما كندا لا سورينا واتو كورو كما اما جرا السلام فربا جما كللا على كده صلى الله عليه وسلم كيدياني كرمو يا كما ادلك صحابه جما كلو دو تشي كو بلاكتا اك تشي كرغال دولا كنا ناس عرب قبيله دو ما سكيرو دولا uya nyinu fe wotama kundala jeyana amba fa ka jatigila men afa kan zanga la fiya boka sorka teme ubana ka aywa ujingi ukele ko fe ku genka bangu jingi uka manyema chini fe do yachi uya je ko bele jele ke chini fe na pour que manyema nga saka lafiya toro ma saka wuli fe ma bwala hakili nyuma ndigi do sorla ka fuye kwanye dina mununge nu ya jatigila nyina ve na mbana ka jatigila duma ne ka hakila ngu yoro nyini adoba la nyi saka fura soro ufe kana kanga manyema na utarakata aywa kuma de lakali udaleye wala halayala o sahaba ma dama do mi ben nyove ma kelende kuma ko ne seka ka manyama furake mba salo nganda salo fiu ha fanga puma o hadisa de lakal to flaye hatal laban yoro ka ke ka dalujo aye moriya ke ko nyumana ani saram minani ala al-islamiyya sharia o daka nyebere jeleka ay hadisa lakali cheikh mar aywa kitabtiki hadisa lakali fokata se ukapmama ko fama ana baraqin lakum ndaka nyema salo fiu hatta taj'alu lana ju'ula faka sarado jo anyanga laydu ta koni du ko minana ni zara imbidi mina aywa afrake naka banan ko yara ni zara imbidi fasalahum ala qat'in min al-ghanami ubena aywa bakangulu hake doka fantalaka chayn laka jo adale ko alala adale ko akirala adale ko qur'an barkala garibu yemi hikma bado de bala ayne mbarenga ka soro mama kanaka alkara ma faye fiu
ko dongo do na ye maye ko ayo sayaci wal ma bo ma fedo ya ci ay al-fatiha ka salo asoro ni mafo aya don dama ko qur'ana min dile filama alaka kira ka kuma na anaka famuna ni mi se fen bela ayo jigi nyumanya no dangan ya min daga nyishi qur'ana made atara bara ngeni ode wa ala ya joro de la wa hadisul qudsi bo defanya ana inda zanna abidi ne be nga jonji gero la wonga jamana ka barka sorlan la anga jamana ka mabaw anga kabila munum bi jama on veya ko haydara alakra satuma mode du sirfi dubbe abele jele ka barka sorla qur'ana ala to ko sanamo ka kolosi min nda bla fi abeka barka sorlo de la abeka barka sorlo de ko sanamo de la kundala ka dubbe ka barka sorlo de la fla dubbe kundala ka unane dine ka cesri bara damena hono flaw de telera ko bolo di nyoma ye furu ke nyoma ye kalaw nga nyoma flaw labana ka qur'ana taku kwa fala jamana qur'ana dur shoro famba bele jele utay adubbe barka soro abbe barka sorla ka qur'ana dama temen kala ka sebe ka nashu sebe ka koni ay ka mini ay ka qur'ana barka ni ka bogola don adubbe barka sorla ndela chati yani ka dub barka sorla ndela Cheikh Abdul Qadir Jilani ka dub barka sorla ndela jamana fanda nani be barka be ku gele mina ni demsen chifu mba fe ko lagoshi ko lanoko ka mo kodo oma o kora ni an yelama to de ka bo hera sorali sirama ka bo barka sorali sirama ka an yelama ka anye shinda shidoma ka nyira dama shuka blanyona ka anye ufara ma korba table ma ba table qur'ana yara barka table ala table ala kara yara ni moka kan amma musa nayi ko nyira ko ne foi table amba fa ka yelama ka nyeshi o mima o be ke anzale ko moti yelama ka so ma o malone nyana at saka ke insha Allah ta'ala anan zago ke ka kunandi utege mine ka hakilima utege mine ku yelama ku nyeshi sira nyumama ngani mingu itamine fiyo o tigela ma bitu ala la tigela mine bu ko yew nuhu alayhi salam ko ala ka kira de ko wolo de ma ko karsa kada to ko musa jugula da sabali sira mine nuhu ye ala ka kira ngui ka dan yoro mine dan to gunna sigiya kana ta yoro wala atugura bala ko wolo la chugumna kisabe kala qur'ana na kata sedu ngolo de be mel kelima woni jugo kele ndo ni dema woge nunu nyana ye bigita ka damne mo hono mandela aywa alakra sasma na ka sahaba wala salafu la foka se khalafu ma ko lu berjele ka puma faranyonga ko kele na ko kirti ka ko nyefi ni labana ki jo ko ko raya fa ngar mo kire kan ni dungo ita to ifio fo minga de ire ibi to idama allah subhanahu wa ta'ala bi ko kele ngonge abi je annafa bela jelela aywa ni bashi wara mi soro iba fa alhamdulillah rabbil alamin wal ma ki je annafa la katlaka bashi sey may ka do nga fo ko ja ko nyere nyerma yere qur'ana barkade alaka kele ni mande amma ala ko kaka ala kama mamna ni bengara de nga sahaba kay won laka bla unye anani sigi ku ga manyama laje kadimi yoro flaka al-fatiha kala ka chenye o yoro ni be ko fakka annama nashata min aqali ko kira ko na fani daba foni ka wajurla kabla dimi tununa na ma do dimi tarat lebi amada tara koro ay hatta la kala fokata se mamna nu sekira nu nana aywa bara ngele u jama kulu min be nyove aywa dokunya jira ko aywa manyama kene ale ko aya jira aka jamana kwa yu kan laydu dafa uye daba chama mbadi mindi uma dokunya jira to tamanyo to la kwa nga fere ka ngo tlani nyonje miye saloli ke ay alkara bunye fle ka alkara barka fle kala ne zebeti pan akara mo kuna ako anga ko indote anga segni daba u belejele nandara na fule amata da alaka kiranya koro amba fle abina mifo usegile ko nuna na fule da alaka kiranya koro ka pamal lakali anye aywa alkara basala sama sigile alkara baka dakurnya folo tayin sira kalle manya qur'ana na kasene hakay ma chugomina ode jaraye kojugu ay cenyi nga ko ma yudere ka na haroqiya joni kala na ka fa ko benenge joni kala na ko qur'ana bi sekanenge alaka kira yalla akuma ko kad asabtum ma kala nem hortira man da akara mo koy ay sababa sora ay minge nde ketay mo bi dumini ka qur'ana nan jogoy na sa kata se dum ko le dem mele kelima ala en ngam hodi nana gafe min dama abase alama wa magasin do ma bi dumini ka keshu ko na kata sisa do ma ika ala israel mani se hakemina ika chesiri akalanina ika chesiri abarka nyinina ika chesiri qur'ana jogo talila nika ala israel yibla hakemina ibi dai nyona nyabbe fara nyonga allah subhanahu wa ta'ala banedo o manem hono mandeu ninye hine bonda de ninye aywa sonfen sanuma magasin de ala kala baya di nem hono mandeu ma akwa bena sababa ma ako aksimu sangona ayta na fulendla wadribu limakum sahama akana dunte ne akara mako be ne de yakala ne de fen voyer opma ay al-fatiha ke ka baraka sisa moriya kera dugo minana o ko fe fenzoro la ay dodi nere mo hodu mambadu fadahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ka moriya ke to nyuma ala ka kiran yelela ola
man ye ma jole yanga misiro kono bi ko wama kafara Suleiman ko Suleiman ma ka moriye adon ko ndigi ta do kala be koro abet lebi hine wala dama dugo ka ay alaka qur'ana don no ya yana sayace alaka kilni mande amma alako kaka ala kama wa qad jaa anhu sallallahu alayhi wa sallam asawtaka alaka rabba makokora annahu raqa min latqatil aqrabi ko bunende lakaci ko ko bunene ka ko fe ko tin nabi mando ati mango azando ayo jinyini unana ni jiye ka ko do kala ko ayo qur'ana sura do kala ayo o jina ko kaka yara kun salo ko bunani ayo kacina ayo riwaya do ko ay quli ahlul kafiruna al mu'awuzatayn de kalana halbi anana kokora wati koro kama an wati anda mulo makaba alkara sasabe salo ka yoro mununa ni qur'ana aya munu nyaka cen ko sebe al fatiha sabatiri yesisa كل الكافرون أيوة قل أعوذ برب الناس من الفلق سبعة سبعة وجاء أيوة منه صلى الله عليه وسلم من خواص آية الكرسي آية الكرسي ككركر لكو فإننا كبا لك رب ما أولا ما لا يعد ولا يحصى من ناس كجتي وكذلك خواتم سورة البقرة اللبان آية فلامين بي أي نفبفو أولا ما بسكو أيوة إما كوين الله تعالى فني أيوة وتشوكو كيلي دو قرآن فناننا أيوة تامانا أيوة منو نكركر لبو نوفي وسيأتيكم الخلاصة على هذا إن شاء الله تعالى ولا ربنا فرنيونغا سيغلابانا نمسألة ينغونغا كاكا خلاصة ينوي بما يرب بكرمبا تاليه كو نيفا سلامة فربا جامكولي كاكيتي جو أوكا في بيان موقف الفقهائي على كلا ستمكا دين الشيدون تشو أولوكا جورو سبغون النسيكولا وعملهم أنوكا أيوا بارا جورامينغا سلفا وخلفا أنيما أنا أكوما وكيف يأتي الشرعية أنا كتقول نيوما من بين على نكرك الشريعة ما وأثره هلو عظمة أني أي نبى من بلا أسلامية لا النفس صرلي كوفة أي هرب بعد من بلا الإسلامية كا نو بتو سنة إلى قيام الساعة كتاسد ما كل ده بملك كلمة إن شاء الله تعالى سكيورة أيوة كرفة بنا بولي أولوكا كو فرنيون عند كوريا كله كسرقة أيوة سكك أيوة جين أيوة كتشين سبتي كأرسام فربا جم كل لافيا كرفة لبا يميني واتي عند عملو مكابامي يافنيني ñingal munu nana mi saka ñingal kile ndama de jabi di ñingal bado ñingal ke ka bana bato mi ni bana lawara ala tletan ko tlemuka bana kolo griale aleka anyina na sele koko ay sele rabla pew adama docteur sola banana ala ya ka bana fiye bole ko fe ko yala ka be sele jiru nun zarable wa wala ma domi na la fiara na ibara damina bisinga temena yete jabi ya minyi assalamu forba jama kulu ken muso dem sene ma koroba balu ko shikana son sayaka do ini selwati kelen juru che kana son sayaka sima ikata ni selwati kelen juru ya alama Allah ta'ala ka ngishi umma o ya haramu ni tarano ya Allah subhanahu wa ta'ala ma selwati kelen juru ala be songa ido janama tasumana o kama aslama bi kana sel juru belajele de saraka jeya ni digla maka keta mi en ala ka ko lafiya sorla abi hagli jagabo ka bana do jatemine ka do nga fo banay aywa a giriyara ngani ndo ka benin zelwati ndema opma ba damine yena sa ka sara fo ka jeya fayere hakili kasigi nga mazabu minyini ni gibitle kele zeli sara igibitle saba seli sara gibitle nan seli sara ni seli jurus ko ni temena tle kele seli hakeka seli wati duru dakene worona nana ebi worona inde seli folo ka soroka duru inta damina nakana nayi opma bi jira aba ni ba jira nan ni asira o hakema ibo haket da nyonga korfa la baye minye ka jira alsama forba jama kulula ni alalla tigerala ko banani kene nyina ma talay aslama mi ni yere banabato koro dungo do docteur sola hakilto banabato ka alabato tugola ambe aslama nyumo nye obi misre la zamu obi farda duru di a di tugola atu dajien watishi nga banan nane to koroba soro banakele ka musoroba soro munu zigi ma kere fa lu hakilte fuila fa ka kene adama ni vura izana wa ni vura indara yabe wa ni arajo njabi nana wa eko jabi nana wa lu hakili bo damade la selfa nabi na ko mo tola lazara bi na ko mo tola fijiri bi na ko mo tola salama nyuma dale fla docteur sola tlem muka ama farda kele di alama wala maka toka wuli dama kono ko asella fola dia o aya nyeshi koroma ab selita tugo don boye mo vola aka sanyo bi sabata tugo don boye mo vola aka sel ko rek tugo nyuma e jumenye don boye mo vola a nyenyi ni nda nyeti nyini aya hakilto arsalamu aya hakilto bana batawla ni bana bato sera o hakema ka la sanunya ka ayo ayelama ka nyeshi koroma no sebayi no seta halla soraja adame ka jan ka fo ay sel wati sera karsa seli ka deme fo ka sel tugo nyuma na seko dama jira hakela fi yere ka do cena ko sella ودن ينيدو السلام فروا جمع كله فيه حقل ما بعرف على كودي أنا بلم السلام بلا جليمة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياطهر المصطفى من مندوري الطاهر المنطهر يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما